hari ukuntu telefone yawe iba igenda gake kandi mbere uyigura yaragendaga yihuta. No kuvuga ngo uri nko gukoresha application imwe wajya kuyiva ujya kuyindi ukabona phone yakwamye iri kugenda gake, cyangwa se uri nko kureba ama video ukabona ama video arimo aragenda rorani yagenda gake. No kuvuga ngo phone yawe yatatswe n'ama virus. Phone yose ijya kuri internet ibishobora kuba yakwatakwa n'ama virus. Ngiye kukwereka rero uburyo ugiye gucleaninga phone yawe ama virus ariho akavaho ukabya-updatinga ku buryo ki buri ukugiye kuri internet hajyaho virus kuri phone yawe zikajya zihita zikuraho automatic. Mbere ko dutangira, liking no video kanda kuri ako gasaro k'umutuku kari ku ifoto yanjye, following nimba utamfollowinga, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Nta kindi ukora, uraza kuri phone yawe mu application ukareba yitwa Play Store, ukoresha ujya ku downloading ama apps, ukahita uza hano ukajya hano handitse Play Protect, ukahita ugakanda uka Play Protect bakakwereka scan, ugascaninga phone yawe. Noneho urabona akantu ka setting kari hano hejuru, iyo wagafunguye phone yawe ubura kujya kuri internet itayiskana automatic. Gusa ariko iyo dufunze nka gutya ntago yabasha kwiskana, biragusaba kuza hano ukahita dufungura. Iyo umaze kudufungura rero phone yawe ubura kujya kuri internet itayiskana automatic. Noneho reka nsubira inyuma ngende nskane. Iyo ukanze hano kuri scan itangira guskana ama virus yaba ari ku application yaje muri phone yawe ashobora guhaminga phone yawe. Bayida bakubwira ngo application zigera muri 40 nizi ubona aha n'izindi monyi zose ziri scanned, nta kibazo kiriho, no harmful app iri founded. Usoje no video rero ntuze kwibagirwa kujya kuri YouTube kuduha support ya subscribe. Thank you so much.